Eskom yi vula leswaku ku buluka ka hydrogen eMedupi na le Kuber hi swona xivangelo xa ntshikelelo loko swi ta eka mphakelo wa gezi. Hi le tlhelo xiyenge xa n'wena xa 3 exiticini xa gezi xa Kusile a swi tirhi. Khampani ya gezi yiri ku onhake Michini eswiticini swa gezi swa Tutuka, Khampani na le Majuba hi mphakelo. Ku nga leswi Eskom va nga boheka ku tlakusa xiyimo xa mphakelo wa gezi hi ku siyerisana. We need to implement, stage 3 load shedding tonight. Although it may increase, and I think it's important to make this point, it may increase if there are additional breakdowns. Now, the 3 units that we did expect to return to service successfully, they have returned as we speak early this morning, and well done, and thank you to the colleagues. However, because of the unreliability and unpredictability of our system, should something drastically happen, we may be forced to increase the stage of load shedding from 3 to 4. Switichi xa gezi xa le Grill lexi nga eMpumalanga ku vikiwe leswaku xi na xiphiqo xa ku yiviwa ka diesel leswi nga endla leswaku hi lahlekeriwa hi mafurha lama durhaka mamiliyoni yo tala ya tirhandi. Swiviko swa Mahungu swi vula leswaku ntlawa wa vugevenga lowu ku hehliwaka leswaku wu tirhisana ni vatirhi va ka Eskom, maphorisa ni tikhampani ta tilori va yiva mafurha hi ku tirhisa swihoxo leswi nga kona eka maakelo ya xitichi xa gezi xa Grill. Eskom yiri Grill yi na swiyenge swimbirhi leswi nga tirhiki leswi swi nga khumbaka mphakelo wa gezi. Eskom nakambe yi kombela vaaki ku tirhisa gezi hi vukheta, nakona yiri yi ta yisa siringanyeto eka ndzawulo ya milawu ni le ka lava nga ni mikavelo ku va va hoxa xandla eka ku tani switshunxo swa swiphiqo swa gezi.